laksana ruan warisan leluhur kuna niki ada satetijan limpah rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngaji krama puniki Haji kramadat suci sami pulih rauh mabusan linggi lungguh dawak raira kerama sami dawak jero paseban lu ngiring raga kacingak mogeran kong game tegaplan aji anado pengantin berbiji jari abi ni lagi ya Allah sabar ilmu panjang umur gamak Gusti Allah serta kuat iman semeno jua ya Allah tipak tiang tipak sami palungguh dawak ngiring beduk dawak moga tegamak selapu tulih selamat dunia akhirat daikat hatta jari gamak dawak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak sejati amin ya Allah ya rabbal alamin sindih wata sampuniki sadiane yugi sane mangkin ragendane kang utami bija hagong jagi kodal pidarte aji krama sane sampun lungguh reng arpan reng sajur ning paseban sane mangkin dawak Alhamdulillahirabbil alamin. Sawisanan jagi kapi jadi ning ramah agung kang kebaos panglipur berantu tuniku dawak
langkung lega rasaning manah dewe titang puniki apan hangrungu termalih kapiarsi atok samitati aling ke puniki dawakta nanging sani mangke apa ramahagung menawi katah punang upakare ring sonten dinten puniki dawak jalaran puniku sadia mangkin puniki ngaturang maka diunteng sayakti pamergian hanareng tatarup agung puniki dawakta sige nugraha dane hagung panji sedaya dawakta apan madalam puniki jadi mangkat saking puluning krama dawakta mangkat saking puluning krama manut malih maring pranataning krama hiku jalaran madalam jagi kapundiasih antok sangat erat peratu inggil marong panegara handarbe punang peparap sanak agung dane lalu santiaji dawakta semalih madalam puniki jagi kapunatur antok berai agung kang dadi apelo dukuh padukuhan karang belik marang panagarayan puniki ikang dadi pangreh beberayan agung udawi kang dadi pengayon hanaring masyarakat luik dawakta ikang mepasengan berai agung dane lalu guna jati dawakta semalih madalam puniki jagi kapun dawuh antuk rakadi agung kang handoi karya handoi gate kang mepasengan sanak agung lalu sumar ampura mamik boket dawakta mamik boket semalih jagi kapundiasih antuk sedaya pengelinsir sedaya sesepuh bini sepuh prah leluhur ring marong puniki kinen sadi jadi ngaturan aji sanita linggihang minang ke dados aji suci lambang adat nah lupa kebaru iki jauh catatan anda waktu nenten kado sarai agong anu kakak wah sak jadi haji ndek anu teh nu hajah nur aini sehingga ngaturang aji puniki kakak tiang baik hajah nur aini dawakta atma jawadon saking pangeran tiang mami sumar kang sampun swarga utawi almarhum dawakta genah ring padukuhan purki padukuhan karangbelik panegara marong kawedanan prayewetan kadipaten Sasak Madia apan ikan sampun akrame sarang Haji Mahyudin patut canak nggih Haji Mahyudin ikan tumurun saking sayaran pangeran niki dawuh ampura ya Haji Akmaluddin dawuh kang megenah ring padukuhan seyaktinan dawuh sadhereng jagi mangkat ring parang panagaran puniki haji panegara padukuhan Tumbawong panegara persiapan pesisir mas kawedanan sekotong kabupaten Lombok Barat nanging sani mangki ring panggenan puniki dewek ngaturang ring tunggal panegara tunggal kawedanan tunggal kadi paten dawakta suawi malih sekadi sesambat agung ring panggenan puniki apan sani mangki puniki manut dewek kita maring aji sakbini et ngaturang puniki aji sakbini dawakta bilih kalresat utawi jikeun sekalin bedayat sakbini niki merari ijok luah harus mereka satu sekali cukup sekali ndak waktu lemun wah sekali ndeng kanggo bereji satu dawak jadi makin puniki ngaturang sani makin puniki aji tunggal atus apan aji tunggal atus puniki jajar kemirinipun mungguh sajurun nampak lemah catur dase moolen indra dase tegap pawilanganipun dase wisata dawakta wonten malih sejabening aji kang utaminan dawak pamungkasing wacana semalih wonten
penjaruman Katrin malih lihat di pun dawak kangkadi turah pemargi ring marong panagara puniki jagi manut apa ring sonten dinten puniki dewek ngaturah ring dina becik tanggal becik bulan becik warse becik sedayanipun becik moga-mogi ring papanggenan puniki jagi kabawas becik sedaya singgih wantah puniki demun kang bisa katur manawi wonten sisip siwah yang lemper atur piatur sedaya puniki ring raparaga hingan dike ngelusur agung renega sinampura ngantos pawang soldau. Senggeh dan Islami teh manut sekadi basin juru pembayun baru niki teh sesampun telampah ngaji adat baru niki teh sane makin dewek yang puniki aji keramu puniki sampun pelungguhang le arapan pelunggum sami dan niki teh memakin sane makin teh dewek yang puniki sadiga jagi ketang teh aji keramu puniki aji set ngering makin karyan sekali basin juru pembayun baru niki teh aji satu set ngering makin niki sekali lagu mar basin anu niki teh meskipun sudah ada perjanjian tapi itu sifatnya sebelah dulu dia sepihak dulu dia perjanjian kadus niki kan serah dengan lagu makin sekali muncul luah niki jak et ngering aji satu teh ceri aji set ngering deh napak lemah petang dase olen 6 dase musa 4 macam niki gaman desa 10 pembakat 10 penjaruman 10 pembuput pembawas masih 10 mau makin iya ketong kanang niki deh lakukan pelungguh ini kiong taat iya ketang makin iya ketang teh enggih tani sami ampure ya jadi saru gentas ta waktu yang mu sesampot dewek yang puniki ketang kong arti niki semarak ke di pasin juru pembayun niki mu tegap jayak bebarak kena cukup tahun yang ngomong kurang ja kurang atur deh enggih deh nampak lemah niki petang dasir niki berupa emas ya wah sangat cocok nek berji petang dasir niki deh niki nampak lemah petang dasir deh mau sana makin dewek yang pun niki jadi tukang ketang pelunggum sarang sami etnyirnya siang mau etnyiring mulai deh Bismillahirrahmanirrahim sa 2 3 4 5 6 7 balu siwa 10 sa 2 3 4 5 6 7 balu siwa 20 sa 2 3 4 5 6 7 balu siwa telung dasir sa 2 3 4 5 6 7 balu siwa petang dasir nah niki napak lemah teh olen 6 dasir teh sa 2 3 4 5 6 7 balu siwa 10 sa 2 3 4 5 6 7 balu siwa 20 sa 2 3 4 5 6 7 balu siwa telung dasir sa 2 3 4 5 6 7 balu siwa petang dasir sa 2 3 4 5 6 7 balu siwa seket seket sekek seket 2 seket 3 seket 4 seket 5 seket 6 seket 7 seket balu seket siwa 6 dasar nah iya eji niki teh iya tahu entokon eji 100 baru niki teh olen napak lemah petang dasar olen 6 dasar memakin seluah nuli eji teh seluah nuli eji nuna sang niki nakan kados kan nggih niki dikian gitu niki seluah haji ya gaman desa 10 sa 2 3 4 5 6 7 balu siwa 10 penjaruman 10 sa 2 3 4 5 6 7 balu siwa 10 pengusaha plaza 10 sa 2 3 4 5 6 7 balu siwa 10 pemopet mau 10 sa 2 3 4 5 6 7 balu siwa 10 seksi
Saksi lantai 500.000 niki deh. Sa 2 3 4 5 6 7 balu 10. Sa 2 3 4 5 6 7 balu. Oh cukup deh. Niki saksi lantai. Unin desa jadi kita 300.000 nggih. 300. Oh 500.000. 500.000 niki gaman desa teh. Apa? Saksi. Oh nggih. Oji niki kan suka dulu teh. Oji mun donasan kan. Oji niki dengan teh. Jaring korjiwan denara. Aran oji niki. Mun sarah diri teh. Terusan bapak spire dinara, bapak skuter mesin dinara. Nggih, mau iya jaring tegak pengiringan teh niki teh. Moji bengat. Nunasan salah itu ane salin didi niki teh. Salin didi niki ara napiara niki ceraken ara ponjon ara sentau niki teh. Terudak cukup genap bro teh lantik kapeun wara doang niki teh. Mununasam salahin teh ara sakura. Dikarup terima ikan teh. Enggih. Dan sami sesampun dewek yang puniki ketanggung arte gegawan dani pembayun jabu niki deh. Nden arak berkurang cukup genep niki sesuai mara unin ubayun. Pakados niki dan sesuai mara unin ubayun. Wah cukup genap perlu naji kerama niki mau makin ya. Dewek yang puniki sedia jagi tampih aji keramen ajah Sahina ajah Haryani ya. Sesane sampun terariang jadi teh sampun tejangkepin teh antok haji Mahyude sak bagenah le niki sepotong teh amun baik ajah saya niki niki lai karang beli teh bagenah le karang beli nggih sampun dewek yang puniki ketanggung arte puniki tan wenten jadi kekirangan oh puniki dewek yang puniki sedia jagi tapi gong arte puniki lai dina sasolah ya dina sasolah tanggan masa solah bulan solah tahun sasolah ya tentu harapan dari kepada solah ya dewek yang puniki tapi dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin mau makin jaet nuna asli hari niki adin sa pagat teh enggih nini mami raira ke bijasanak Kang utami dewek titiang matur lan ngaturang agung-agung pangampura agung nugrahe Kang utami tendikayang dewek titiang puniki antok dane sanunggal ring marong panegara kalihipun sami apala dukuh ring panegara marong puniki katrinipun tendikayang antok ragen dane sami jagi hamanggal tadi jinah ini sinar seng kadang warga yang sampun kapenggal tadi jina sampun ang babaw semalih dawak siapa sira babaw semalih orang yugi kadende deneng pemusungan adat antuk dalah pridita tinglon lang dewek titiang tunas keikhlasan pembacaan suratul Fatihah ti Pak Gusami mudah-mudahan dalam perjalanan rumah tangga niki aden pulih gama pengantin niki sakinah mawaddah warahmah berdua agama bijajari bini laki saleh salehah taat le agama berbakti tipa ibu bapak suami istri berselaku keluarga sila serta malik tiang pelungguh niki ampun serta malik keturunan anera bini maupun laki ada jari manusia sak berguna bermanfaat le nusa bangsa serta agama serta tiang pelungguh sami sama kereng mangkin mudah-mudahan pekarian teniki senantiasa tetican limpahan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta malik saat terakhir mudah-mudahan agama khususnya kalih pengantin bini sehingga pengantin bini niki marak pelungguh sampun boleh ikat sampun swargi mami indah mau lewat kesempatan niki tiang tunas juga suratul Fatihah pada sekali mudah-mudahan beliau adin boleh cingak boleh penyaksian dari alamnya ya tetican rahmat si Allah tetican nikmat syafaat tetican kebahagiaan kesejahteraan keselamatan di alam barzakh ala hazihin ni'al Fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.